Asiyakwazi ukukhuluma kubani wakusho lo Mcineka osumgqokisa mina oseyibhanje bekumngani wakho omkhulu umngani wakho wena uMcineka utshene mina ngizokutshela wena into eqhathe noMcineka ukuthi yini ende ngixabanisile noMcineka angikhulumi indaba zamuntu mina ngiyayithulela mina ngisho ngihlukunyezwe kodwa ubewuza ngisho uphesheya lawo phesheya khona ubewuza still usanakana neindaba zala yabo kuthiwa nakho kwakho ubhizi usanakana neindaba zalapha lo Mcineka lo omzondayo namhlanje lo gay omzondayo namhlanje wena kade bexabene laba bantu lo mfana wabaqhatha wahamba waya kuMcineka eyothi Mcineka uthi ugay angeze emcimbini wakho aye kugay ayothi gay uthi uMcineka angayi emcimbini wakho mase behlangana kwamnyanyisa yingakho bathuka uzetha kanandaba nabaculi bonke ngoba yena inhloso yakhe amaboss abo kuMcineka nogay kade kungabangani bakhe eWhatsApp noMcineka efike ngisho ama-ofisini empucuzeko ngabafica bekhona mina ngibiziwe uMcineka ezohlanganisa ngabafica sebekhona ama-ofisini empucuzeko umngani wakhe confirma kuye ukuthi ayibize ngenkosi uMaskandi